kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Langalam iti tayo nga aso, Cecil anak ko. Intad tigayam ko, tatang. Anya, Inyawid ko, tapno adda mabati dito'y balay, no kastang adda papanantayaw. impupok mo ano inggalot mo kumamot ah. Ay nawaw, apay paylaang tatang. Isu nga rod nga inalak, tapno adda kadwa tayo. Ita, ipapupok yukit din. Delikado anak ko, sapay dakkulan. Ay kat mayat kit di atap no agbutang dagiti kalugaran tayo ama nagdakdakals, tatang. Kasano no kagatan na dagiti lumablabas, sapay agresibo mo. Agkalma kailang ka di tatang. Saan to ang mapasamak dayta? Di mo man iberbiro anak ko. Dumngag ka no dati may bagakeng ka. Di yung amin pakibiyangan ti asok, tasyak ti makaam mo di tatang. Naimbaga bigat yo, tatang. Kastama keng kasesel, apay ataol-ataol ta aso. Ay kat ada siguro limabas mo ah. Kat apay adi mo abugan. Ni tatang mat. Kasano no adadangran na dita. Awan mo tatang. Relax kay lang ka di. Ay nawaw, di ka agsawa kasta. Gamin, saan mo akontrolado ti mabalin ang mapasamak? Alawanan. Abuga kaun tapno awan ti adwa sa uyaw, tatang. No hapay nga binadibo kayat nga ipupok na itaa. Madimot laang no maipupok, tatang. Anya nga'y ti sirsirbi day nga asaw no ipupok kumatlaang. Kasanon nga'y no adag tatakaw. Di saan nga agbutang. Delikado nga ron anak ko. Agresibo mag. Nadadangran na dita. Awanan ah. Isupay ang paggastusam. Ay, nakabutbutang ti aso, ti kalugaran tayo, marikar bakit? Ay, Aso? wan bakit? Damat gaya man ti aso, datata Edmond. Anya? Awan mo't nakitak idilim mabasak iti paraangan da iti kalman. Uray sakmat, itay lang nga nakitak bakit? Ay na, agresibo pa yung garol, itay limabasak. Ay, nakabutbutang, kasla kumagat sika. Saan da nga impupok ayan? Ay, isaan bakit? No sakla amay sa, ay kat delikado ti kasyay. Amangan no inton madamdamakit at datangran na dita. Sapay la kumaa, taad reklamo akalugaran tayo. Wan nga rod bakit? Tapno ipupok when no igalot na kuma. Ay, delikado man ti kasyay. Wan nga rod. Isuasi ka, aganad ka no lumabas kay Jay bakit. Narigatan, sapay awan ti daduma pagnaan. Iti ayan laang mat datata Edmond. Si kamot gayam ti lumabas, Edmond kabsat. Adda ka di masapul mo kabsat. At dala ko ma-concern ka. Anya day jay kabsat. Idi na minsan alimbabasak iti paraangan yaw. Nalabsak ti aso yaw. Taol at taol. Nakabutbutang takasla kumagat. Aso ni Cecil day jay kabsat. Ibagam tuman iti anak mo taigalot na ti aso na. Wano ipupok na latan tapno saan kami mat amadandanagan tunggal lumabas kami iti paraangan niya. Isumot ti bagbagakan ko anak. Ngam narigat mo't akasarsarita. Isumot lang ti kaasay no addadangran day jay nga asaw. Kasaritak tumanin ti anak ko kabsat. Magyaman ako na'y kapsat. Awan mo't nga may ti daduma pagnaan may. Kapilitan nga iti paraangan niyaw. Sapay lakuma, ta solusyonan niyaw, ti parikot may. Apay nga ita kayo lang, nanasita. Nang rugi ka din timiteng balasang ka. Saan pa'y mutkit di? Nakabut-butang tumo nga minti aso da Cecil. Awan ka di ti tao iti balay da. Awan tao itay limbabasak.
Kasta unay ti danag ko. Ay una yan. Di damit ko na nga igalot da. Dayta nga raon. Di da panunutan dagiti kalugaran da maperwisyo. Bayan nyo nana, kasaritak to ni Tata Edmond. Kinasarita ko idi kalban. Anya timbaga na kada kayo nana. Aso kanon ni Cecil dayjay. Naibaga na mutkit day akasarita naman ng ti anak na. Sapay la kumangarot ta igalot damatan. Di da urayan nga adda madangran jay aso da. Apayan, tatang? Ingalot yumatan ni Wite. Una, takabutang dagiti lumablabas a kalugaran. Ay nawaw, aginarti man dagit at tao ako nakon. Ay, pangasima. San lang at ibagim ti panunutan. Kaasimat ni Wite, tatang. Di bale, tanumalpas sa aramidag akulungan na kat saanan ang maigalot. Ni tatang mat, apay ngamin apakibiyangan nyo titarakan ko aya. Na, di mo't imbagakan ka delikado. Agrik-reklamo mo't laangan dagiti kalugaran tayo. Normal lang mat ti aso nga agtaol, tatang. Wana, ngam no adangay kagaton na dita. Wano saan, amangan no mauma dagiti kalugaran tayo, kat ni huwiti tidang randa. Ay, di dapat padasan, tatang. Isuda ti ipabarangay ko no bilang lang. Aganad ka no lumablabas ka iti ayanda Tata Edmond, Ronnie Lakay. Wan bakat. Kinamat ka no ti aso dati may sa kalugaran tayo ka. Anya? Pudno ti imbagak. Talaga aperwisyo matanday dyan nga asong. Alaak nga ron tibunang ko, bakat. Ay nawaw, apay tibunang mula kay. Iwan tapno damat armas ko. Kasalo, no sakmatan ti kamatan na. Ngam kita ama, taamangan numatagbat mo dyan aso. Ay, depende bakat. No kamatin na. Ay, talaga nga adda maaramid ko at ida magustuhan. No agtataon laang, baybay amon lakay. Wan, di ka madanagan. Ta sa anak mat adagas. Saan ko adangran, no awan mat makagapo. Ala, agrubot ka nga rudan, tapno di ka maladaw itilakad mo. Amangan no agurura yan ni Tata Isko ijay. Apay akas jay ti inaramid yo, tatang. Tiyan niya, Cecil. Ay nawaw, agin didiam mo kayo pay lang mat. No ti aso mo inpupok ko, tidakdakamatang. Inpupok ko, tapno saan ang maperwisyo ti pada tayo a tao. Ay saan ang mabalin, tatang? Ibulos yun ni Wite. Ay nawaw, bayamon. Narigat ti agdalos itirugit na, tatang. Narigrigat manon ano at dadangran na. Inton sumarunaw, di yu pakibibiyangan ti tarakan ko, tatang. Saan matkat ako magat ni Wite? Saan mo sigurado? May mayatin ti aganatan niya. Di mo urayan nga dadangran na kunak manag. Mapana kita yan ti gayim ko. Anya ti aramidan nyo ijay, tatang? Adala na patag nga ibagakan ko na. Mala, agrubwat kay nga rudan. Ni Huiti baybay amlaang iti kulungan na. Di mon ibulos. Pakanak to inton madamdama, tatang. Pakanumlat tayo ti kulungan na. Ni tatang mat, narigat ti agdalos itirugit ti aso. Isu amay mayat no ibulos ko pa iti apagbiit. Tapno awan to ti dalusak. Saanen? Tadelikado no adadangran na. Addaak mat, tatang. Bantayak ni Wite. Day talaang ayak. Lumabas sa kapaw! Ay! Hindi ko masinag kanya ka! Yan! Apa yung nana? Anya ter aramidan nyo? Ay, tilupo! Ginagat ni Wite! Ay, oo na yan. Amangan mat, no timmaray kayo ngamin, nana. Yan na ikaw! Hindi pa'y nga ibagbagamikan ka nga ipupok mo na itanga asaw. Taparwisyo ka na kamay. Amangan mat, no pinang-oryo. Iso akinagat na kayo, ti asok, nana. Talaga kit ding agresibo ta asaw. Hitaray na kidya ospital. Diyak pa'y kaya timatay. Aho? Oo, ay kayo mat, nana. Tapno amo yun, nana. Awan rabis ti aso mi, tain pabakuna mi dayta. Ay, agdardara mo ti kinagat na. Aho? Inton sumarunaw. Agan anad kay mat ngamin, ah. Nagpa-injection kayo? Apay mo at nana? Ay, kita tilupo. Ay, nawaw. Kinagat ti aso dayta, nana?
Kinagat ni Huite nga aso ni Cecil. Daytan ti bagbagakan kwa na idi. So paikit di apaggastusak. Awan lang arudan makukwarta. Maperhuisyo pa'y ti tao. Numano ti gastos nyo, ibagayo kan Cecil tabayadan na nana. Bayat nga ta. Kapilitan aso na tinang kagat kada kayo. Awan ka no ti rabis ti aso na. Ay saan tayo asigurado nana? Masapol nga agpa-injection kayo lahat na iti anti-rabies. Urnungin nyo ti resibo, ta ipabayad yun to kankwana. No di na kayat, ipabarangay yu tapno saan nga agruam. Irresponsable mo't nga minday ta a pet owner. Anya ti kunam Cecil. Kinagat ni Witi ni Nana Sita tatang. Ay nawaw, kasan wa kinagat na? Imbulos mo aya. Imbulos ko ni Witi itay kat naira namot alimabas ni Nana Sita. Ay una yan. Ayan na ngayon. Diyak amo ano nagpa-injection ni Nana Sita. Ray tati bagbakaking ka. Diyak lang amo. Ang mga nuwad damat inaramid ni Nana Sita iso a kinagat ti asok tatang. Agresibo ka talaga ni Huitin sa bali at tao. Imbagak mo't ngamin at di mo ibulos na delikado. Siguraduan lang ni Nana Sita nga awan inaramid na tatang. Ay unay kan. Sika lang arudin ta entipidjot. Sa bali at tao pa'y lang ti pabasulong. Kita ata amangan no si kati sumaruno a biktima inday di a Huiti lakay. Adda ka din napasamak bakay? Kinagat ni Huiti ni Nana Sita. Ha? Anya? Day tatipod no. Iso nga agan anad kamat. Ne, kasano kinagat na ni Nana Sita? Kat naipupok mo ti aso, di limabasa kidagsa pa. Amangan no imbulos ni Cecil Day talang nagpaiso. Ay, kaasimat ni Nana Sita. Kat nagpa-injection ka de. Wan, nga maada ka no bayad na lakay. No kasta nga rod, ornungan na ti resibo, ta ipabayad na kini Cecil. Ay, marwam day dya babae. Wan lakay, day tatimbagak kin ni Nana Sita itay. Ada ka din ni Cecil, kapsat. Awan kapsat. Ada na panan na. Mayak, taytad ko kumakan kwa na ti resibaw dagiti binayadak. Ay wan. Nakumpletom ka di ti agas kin injeksyon kapsat. Wan, nalpasan. Daytoy amin ti bayadan na. Sige. Ibagak to kang kuana. Jak meton makita ti aso yo. Aday ti malikudan ti balay may. Inyakar ko ti kulungan day day. Sumot lagayam nga awanan ti agtataol. Ni Cecil tumot nga main. Awan denggan na asa ko. Tunggal at ti bagakan ko anak at sa anak nga ipangag. Inuray na nga da mapirhuiso. Wan nga rod. Kasla siyak pa'y ti pabasulan na nuapay anak agatak. May samot nga ruday day. No dadumakit kaslasan ngagpampanunod. Inyag ni Nanam Sita dagiti resibo ti binayaran na. Ay nawaw, nagadumot tanda ito'y tatang. Kita ano mano ti binayaran na. Nan, kita akman. Oh, kita dakkel mo't Ay nawaw, binayadan na kano dagito'y tatang. Wan, isumot ti kunana. Agasam man daytoy. Dakkel mo't tan ano ipabayad na amin kanya. Ay kat ano samata ni Huwete mo't nga asom tinangkagat kang kuana. No saan mo kumangamin nga imbulos iti dadyang aldaw. Di awan kumate pagparikotam ita. Una yan, adamot lang basol na Oo, di ka nagkalintigan. Bayaram kiti ti gastos na tapno malpasan. Ay nawaw, pangalaak nga iti pagbayad ko tatang. Oh, makamuka mo ito na. Kita lang, tama nga no ibulos mo manin ti asom kat addamanin ti kagatan na dita. Manayunan manin ti parikot mo. Kumusta nga ni Nana Sita bakay? Nasayaat mo't lakay. Naranaak di tadalan itay. Binayadan ka din ni Cecil, ti gastos na. Saan ka nupay lakay? Iso ti ururayan na. Ne, mga ano saan akayat ni Cecil ti agbayan? Ay nawaw, saan ang mabalin nga aramidan na ti kasta lakay? Umunay ti amin, aso na tinangkagat kin ni Nana Sita. Kaya't asawan day ta, responsibilidad na ni Nana Sita. Nangilan samot ti injection. Aywan
No da tayo amarigrigat kat nangina day jay. Inuray na pa ilang amin ang mapasamak ti kastoy. Mas daawak. Awan mo tan ni Witi. Jakon makitkita ti aso da bakal. Impupok da kano iti malikudan ti balay da. Angam naladahon tadamot tin na perwisyo a kalugaran tayo. Naimbaga bigat mo, Cecil. Anya ti umayo ibaga, nana. Singirak ti bayad mo. Ay nawaw, sigurado kayo kadi iti resibo nga interview ka ni tatang ko? Wan, di mo nakita ti pitsaya. Dakkel mat unay day jay, nana. Ay nawaw, ano sama? No saan aga po iti asom, sa anak ko mga agastos iti dakkel. Kagud wala ang tibayadak Ay saan na mabalain? Ti kayat ko kat bayadam iti buo. Anya? No saan mo abayadan iti buo? Agpatulong aken kapitan. Tauray ijay barangay hulngag sa sarita tayaw. Nalakaak mo't kit di akasarsarita. Hay, una yan. Naggasto sakit din adi na oras, tatang. Anya ngay, asino mutla ang tagparikot ita. Ay nawaw, aburido lang arudan da tao, kastapay lang mati ibagayo. Talagang agaburido ka Tadi mo mo't ngamin denggan ti may bagbagakeng ka. Namin ano abinagaan ka, ngam dinak mo't impangag. Iso nga rod nga inpupok kun ni Witi, tatang. Pag nakmam da ita, saan laang ngamin atibagim ti panunutam. Ay, wan, amok day tan, tatang. Very good nga rod ano kasta anak ko. Kita manan, tama nga numailawan ka kit ibulos mo manan ni Huite. Saanan, tatang? No di mo kaya't nga gastos ka manan, agbalin ka responsable a pet owner. Di mo itulok ang maperwisyo ti taraken mo, ti pada tayo at tao. Ay, nawaw! No amom ang makaperwisyo titarakan mo, ipupok wano igalot mo. Agbalin ka a responsable a pet owner, tapno awan ti pakariribukan ti kaarubam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.